Većina ljudi misli da električni motori nisu za motocross stazu. Moje mišljenje je pomiješano. Iskreno nisam siguran da li stvarno mogu električni motori ići na motocross stazu. Naravno, star kvar, Suron, naravno da mogu, ali mislim nove jeftinije. Ovdje imamo, kao što vidite, Riding Times GT73 Pro. Danas idemo se družiti sa dečkima, idemo na stazu, na pump track i idem pronaći i voziti se na pravoj motocross stazi. Hoće li držati velike skokove, velike uzbrdice, koja je top brzina, to ćemo sve vidjeti u ovom videu. Ako želite kupiti ovaj motor, imate link u deskripciji, kod DarioZCKT za 10% popusta, a vi mi pišite u komentare šta mislite, hoće li ovaj ovdje motor izdržati pravu motocross stazu. Prvih 30 komentara bacim like, tako da komentirajte video. A mi idemo na motocross stazu. Evo nas na Riding Timesu GT73 Pro. Idemo sad do pump tracka. Ima tamo neka djeca. I poslije pump tracka idemo na pravu motocross stazu. Bok! 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 Pročitao sam sve na Instagramu, kogod mi je pisao, napravit ću vjerojatno grupu, pa ću dodat kogod se javio. Hvala, hvala. Pa ovome je top speed nekih 85, može bez pedala nekih 120 km. Ne, dobije se, može se staviti i onda je legalan full. Za tu cijenu mislim da nema ovak veliki, ovo je nešto između motora i bicikla. Ma ovo je top za tu cijenu. A ispadne ako još ima 10% popusta s mojim kodom, znači nek 1800 može ispadne. Idem se još provesti, moram ići tamo do staze, pa hajde vidimo se. Ajde, idemo do dečke. Opet vi! Bok, sad si s romobilom, a? Bok, to ti je Riding Times GT. A ovaj put nije, ovaj put se malo tu provesti i idem na stazu motocross. Da, hoćete sa mnom? Ajde vi ispred, ja ću iza vas. Na pump, ajde svi trojica. Malo ti grebe romobil. Nema veze, još bolje. Mogu vam reći da ste brzi. Ide i romobil, a? S tim? Pa znam skakat, ali nisam nikad skakao. Skakao sam tamo na svojoj cross stazi, ali tuda nisam. Op! Skoro. Još malo provesti pa idem do staze. Ovo je sam problem što je jako klizavo tu. Pogotovo ovak, skroz gumama. Ovo je, boga mi sam udario. Ništa, idemo do staze. Ništa, momci, vidimo se ovdje. Ajde bok! Idemo do motocross staze. Motocross staza se inače nalazi tamo u šumi, tako da to ćemo... Ja znam gdje se nalazi, kakva je, tako da idemo sad ovim nogostupom do tamo. Ne znam kakav je tu nogostup, ali ne izgleda mi baš nešto sređen. Ako nisam već spomenuo, imate link u deskripciji. Ko hoće kupiti ovaj motor, imate još 10% popusta sa mojim kodom DarioZCKT. Znači, ispadne vas oko 1800 eura ovaj motor. Ima hub motor. Ajde, idemo probat top speed na novoj cesti 54, 55, 60, inače nisam ga napunio full. 62, malo je tu uzbrdica, 63, 64, 65, 67, 69, bog te mazo, 69 na sat. Ajmo sad tu full gas, pratim auto da vidimo, hoće me prestići. Znači ovim putem imamo još neke 2 minute i onda smo na stazi, evo 60. Boga mi me nije stigao, 66, mislim da bi išao preko 70 kad bi bio full pun, fali mi jedna crtica. I evo nas kod motocross staze, da vidimo, nikog nema, motocross staza je tu, živa je, jel ovo skok? Nije to skok. Malo je razjebana, malo je dosta razjebana staza. Ajde idemo da se možemo gore popet. Ajmo full gas gore, op, ajde, daj, skoro. Ovo je moja greška je to što nisam ga napunio full, ali nema veze. Ajde da vidimo, spust, probat ću skočiti do dolje, ali dolje. Skočit ću kurac. Ajoj, koliko ovo visoko. Mislim, ajde, probat ćemo. Neću brzo, jer nisam u opremi pa me strah, ali idemo probat. Ne mogu ja kočiti dolje. Ajmo probat ovaj skok, skočiti.
skoro. Dobro, nije loše, nije loše. Idemo tu probat pun gas. Malo je razjebana staza, ne vjerujem da ću se tu moći popet. Dobre, popeli smo se, jedva. Hajde idemo ovaj skok. Ovo je već malo next level. Strah me samo, zašto nemam opremu, toga me strah. Ali jebi ga, idemo. Okej, nisam ja nešto skočio, jer jebi ga, malo me strah. Daj ne preporučujem da se vozate ovak, bez opreme. Idemo tu malo sasjeći stazu, prečica, cap, cap, cap. I sad pun gas tu. Kad već nemamo zvuk, moramo ponašati. Fuj zmija! Gas, 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 fuj! Inače ljudi, ako niste skužili, ja se zmija ne da se bojim, ne mogu ih smislit. Ok, ovaj skok je preskočen, lagano. Znači, užas, fuj. Ja se zmija bojim. Ne bojim se toga šta će ona meni naprit, nego mrzim taj njen izgled. To kak se ona kreće, to mi je katastrofa. Znači ne mogu uopće pogledati. I sad sam je vidio, jebem li joj, idem tu. Idem opet probat preskočiti ovaj skok. Preskočio ga jesam, ali volio bi još jednom. Jebe ga, ovo je malo preveliki skokovi za ovu moju mašinu. Ali idemo, mislim da ona i mogu klirat bez problema. Problem je što je tu pijesak, pa je malo... Okej, lijepo, lijepo. Idemo još jednom na ovaj. Ovaj skok mi se baš sviđa. Jebem ti pijesak, baš mi se sviđa ovaj skok. Dobro, ne moram imati neki zalet. Hajde da vidimo, idemo ga preskočiti. Okej. Ajmo još jednom tu gore. Ajde mali, ajde. Ajde, ne moram silest. Idemo još jednom tu dolje, idemo probati ovaj srednji skok. To je problem što sam ja u tenisicama i ne daj Bož da mi prokliže noga. U kurcu sam. Potrgam opet, dovoljno mi ovo što sam ozlijedio nogu. Hajde da vidimo. Idemo još ovaj jedan krug koji sam već vozio probat, ali ovaj put pun gas. Dobre. Ajmo još ova dva skoka probat, evo vidite. Prvo ja sam sjebo, nisam ga napunio. Ja sam sjebo, jebi ga. A nema veze. Izdržat će sad još. Ajmo. Okej, idemo za ovoj. O tome vam pričam. Sekunda, doslovno u sekundi ljudi. Odete u kurac. Pijesak je sranje. Ajmo sad tu, nadam se da neću vidjeti opet onu zmiju. Op. Još ja pogledam iza, nisam bio siguran jel zmija. Ja budala još pogledam iza. Pa. Ok, idemo ovaj klirat još jednom. Top! Ok, zabavna stvar. Ništa, idemo još tamo do dečkiju. Ne vjerujem da će im davati ovaj motor jer je još uvijek u testu. Strah me da neko ne padne pa da se motor potrga. Ali kad završi test budem došao jednom i pustim tako da idem ja sad nazad do njih. Evo nas. Negdje sam igranje pokupio. A šta, znate da imaju skokove ili šta? Hajde. Idemo, hoćete me moći pratiti? Može. Malo su daleko skokovi, ne znam da ćete moći. Šta? Da. Ajde onda nećemo ići, doći ja sljedeći put. Pa ćemo onda, kad budeš vidimo bicikl onda ću ja doći. Jesam, bo. Može. Ovo je Riding Times. Nemaš nogar? Ej, jebi ga. Da, vidiš da sam već počeo tu sa minivašom, ali nisam uspio, gle. A? Mogu, sam što sam malo prazan, mislim da ne budem mogao zadržati ga. Jer nije iz nule, nije tak jak, a i prazan je. Prazan je, nema baš snage. Gdje se vi vozite? U šumi? Jel imate staza? Imate. I eto ljudi, vlog gotov, malo smo se ispričali, malo smo se izvozali i eto šta da vam kažem više, GT73 Pro, link u deskripciji za 10% popusta. Ako vam se sviđa video, lupite like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada veliki pozdrav, ćao!